ti je loš. I on kaže, evo danas smo sve popravili, nakon 5 tjedana je dovoljno da vidite trend, 5 tjedana je sasvim dovoljno. Kod ovoga je cijena sa 1.7 pala na 0.6, 10 puta. Kod ovoga je pala cijena 2 puta, nebitno. Ima primjera 40 puta. Znači isti sajt, ista kampanja ima 10 puta manje ulaganja u marketing. Zato što je neko popravio nešto na sajtu što je trebalo i onako napraviti već na početku. Kad naručujete novi web, kad razgovarate s developerom, nemojte se patiti sa PHP-om, JavaScriptom, ludilo, nego recite mu, gledaj, ovo su alati i ja ti platim ako možeš zelenom. Onda on neće reći, onda je to, a vi razgovarate s onim malim što voze viljuškar, on je rekao, ja za 300 eura složim sajt. Ovaj će onda reći, ako mora biti zeleno, onda je 300.000 eura sajt. Jer tu ima posla. Onda to je sad stvar amo tamo. Ali morate biti svjesni da imate u rukama alat gdje ne morate ništa znati, a može vam pomoći da imate super sajt. Developeru ne trebate puno pričati, oni sve te alate znaju, ali oni znaju da vi ne znate da postoje ti alati i onda će spustiti cijenu, a i kresati neke stvari. Ovo neću napraviti, ovo neću, ali on će vrišta crveno.